Kasang HNYF hagasin sajan ka khalai trik nailur arhajar arpusan lapeniar yakasna trikam jongka hapo Ribhoi district dagbapli yakasna trikam Eastern Zone. Yakin kam hagan ngasngi lapan skem doba kras hasya wei nakirurang ba. Hagan ngasngi uba abon rum ula syajid kum presiden bar uba Miki Shadab kum general secretary. Hagan ngasngi ladan langru kinong elam jong gaseng HNYF na po hagan ngasngi ladan langru kinong elam jong gaseng HNYF Northern Region uba Lengdo badai presiden baruba Alfred Malay usketri jongseng. Hagan ngasngi uba kras hasya haba penskem yakin kitkam ula kentu yaki bakin tray da kemensim keba don ya kejigit kli nagamta kari barkejat benriu. Nay lah araja urusan ngalalai berperiso ilade kum udukot papura jong ke HNYF Eastern Zone periso ilade abdeng gamet bakoy bakya abdeng kajing kipril kiplay kelam dasya penbor Mano manoro, pat ngasmay man sa kriho, ya kari magkajat bandreo, pat ya kasang rukumjo, pat ganam syat kela, ya ki para member, ni ya kajat bandreo. Ya henti badai, ya henti jong kajing kut subak. Gadai bansya hakanong benta nyimban se, namenta kajing halang jung kujun hapo kapri minyak Nairobi district pada Nairobi public dengan pensiun khabar jadi mungkin berkat kepada zon kebelah tertentu saya kepala dalam kepol district pada central body bagi gilong di Bali